protected areas and promoting the extended producer responsibilities, as well as supporting innovations in plastic waste recovery and recycling. The plan also integrates circular economy principles to reduce plastic waste across the entire value chain. That is from design and production, consumption and disposal, while enhancing community engagement and stakeholder participation. Mutegeri une ukurarekire ntuko gukungwira manto jegirera janthiguru ne mambura jarete tanambere ndene ya University ya Tharaka. Kongera kuna ati mbeu mbithi kuma county ya Meru ne bachumirite na kuga ati bageta nambere na kugwata mbaru governor wa county Meru Mutuma Ntoithingia kuringana na gikundi giki kia mbeu mbithi batarite na kuga ati kuma governor Mutuma kujukia wathani na ikumbita kuthirwa kana county Meru numbita kuthirwa gikujina maugaruruku kathumba na ni maugaruruku jara jone ni gwetana mbere na gutetheria county izi nerebo gitana ndeni kuthirite kuna thiri na nkuruki ngwataniro gatigatiga tongere bonde ba county ya Meru nkuruki nebo gitani kuthirite gukionekana miradi kathumba igititho na mbere na inge kwambirwa ni utongeria bwa governor Mutuma Ntoithingia. MC Mutonga na ripoti hiyo. Gikundi ya mtobabe ni kiumbita kwithirwa gikiumira ntuku ya narua na bomba kwithirwa bakiuga bo ni bategerete bona mwambirio jwa Mutuma Ntoithingia ngavana Meru na bauga gutinkanja no bagwatanira noe ni untu bo ni bategerete bakona mwambirio jwawe nijo muthongi na nijo mwega na bauga bakamukaria ojeria ririko. Okay, bwa mbere mugeni ya Meru kirima rito mbito ndani kuma Githongo turi aja tuchumirite akajoka mwe kuimba kago support mutongeria Meru mweru zawe governor Mutuma Isaac Ntoithingia thema na to kuithwa twina gikarwa igita rinene na twa discuss na twarikania tuone kwagirite tu supporting governor ura wigitine nonto nwe wina matunda kana nwe wina ukamatite Meru County thai kana teu right power na Mutuma Ntoithingia narua inkuga ibwega mono marito mbito wa Benjamin Kimathi narua turiaja tuyatongeria ba youth Meru msima na inya atongeria ba bikibiki bare aja narua turiaja tukira Mutuma ibwega mono no tuboga accept gikundi kike kya youth ora tukuona ukigwatithia na Meru tukuona inya narua kudecide kugwatithia na youth na turenda kwira na mugambo jo moto tugokaria teria ririko au wange tugakugwata njara na Mutuma endelea kugwatithia na Meru na tugagukaria mwako utirio antoba Meru mugeni narua kiama kya Meru New Light ige kuga bongere atongeria bange barate darate na babauga kiama kya Meru New Light ikiukwata governor wetu Mutuma Baru full support buru kabisa na twarikania tuuga tukamu support na njira chionde tukamwirika mbothe mitandaone tukamwirika bothi mashinani twamwirika ki ure kunde tukomba kenda tutigira akondelivera kana Kameru kake utekio tukwenda na inya siasa ingi kaumaira na antere chionde patwe mutongerero kaumaira kurwa na ngavana Ntoithingia tukethera twenyumewe nonto batu kira tukwenda turenda ngavana Ntoithingia tunderivere aja Meru na nikenda tuonwa maendeleo aja Meru na nikenda miaka iri ikithira ngavana Ntoithingia thira 2027 nyayo na kurungama giti kia ngava o kairi niki ino nto itwize Mutuma akeja kweja kwe wakanya kana aye wakanyo wakaye wakanya miaka iyo iri utonge ukethirwa ari ngava nonto itukuona ore gwatithania Meru itukuona ore utuma pena linda kiome na ndi gutuma kou utuma na kugwathana kou gwatithania turenda batu tumwigike tumu support 2027 ikinye thirwa delivery ta Meru na njira yagirite na inya kuma 2027 gweta 2032 no wentwize ukethirwa ari governor. Thank you sana. Mutuma na mbiritie bwega na kwina aria atwikitie the other day turonere aturavirite kinya mbeca cia youth empowerment na ikundi aria ura tungenere na kinya wa MP so itukuona Mutuma Ntoithingia no ambiritie bwega na my brother tonto iturakaritie kinya thirikari iri erario gweta ura kurakarire thaiji thirikari eku
Dai turuga serikali ni ya baba. Tukukaritie jeria riri iko my brother. Okay, kancho kinkado sana ntobwa ngavana to mutumaisa kitwethingia. Onto musele ure siku jemo onekana asubuhi. Uma ntwethingia kwa ya usukani itonete ugaruruku bunene sana ndene Meru County. Uma ni ati wahenga ni bombire kwithirwo bakiuga ati ntuku injega yonekaga ukarukiri jau ni ndarikia kwithirwo nkiona na nkigua babethi bombite kuga kinyabo bagakaria mutuma jeria ririko Mbe Times mwitongangi kuripotera ndene ya mutindo wa Jwakanga. Kire riboti ingine ati antu bakuru na barabate gushiumba amwana antigwa ni bedrita bagitethekana bya kore kuma kire mujumbe wa Ntere Chatigania East Mheshimiwa Mporo wa Bori akiaria Alfred Mwirigi kagita karara tongeretie kwezania bya kurekana kwezara bya kore bibi ndene allocation mugwanja chewandi ya Karamana Muthara na oritia Karababa abaidre bakithima Mporo na oritingo gepwawe nkurukikiranga na oritie kana nedritwe akira kariba Ntere Chatigania East Mporo wa Bori nedritwe akeingia mawerene jombe ejara ombere kwedrwa akibekira kagite nega kampeni na akebore gotigira nimba komugwata mbaru kire kizorondo kya mwaka jwa 2027. Ni ukoreithia kiri location chonde mugwanja chewondia Karamana Muthara kiriwa yani bobo karabia msanda birabireti ni mbunge weshio mbunge Katiganisti Mporo wa Bori nambua tukinyete arware tutumi mheshimiwa atutumite kibabwe tuyete na tuilio turatwita wa relief food tuilio tuitwa thirikari turia waturukana tukariwa Samburu tukariwa Embu na arakuonde MP ba umei na rengi ukiantura chieto kaitha kwi muntu ataruma tuilio tu na aria na endelea maisha yawe ombe na atakinye lo tuilio tu aruma Mporo eta turomba na araki lazima kwiro byari abika orongo imeri 5 ngo ni 6 Mporo wa antu bara bantumire bantuma parliament inyabo iba kwenda irio au inyethra muntu ena simbo 5 nyumba kya ko yankamongela mngao simbo binge 5 biteta kurwira nyumba arira birara bekinyeke birabinge na byakire kiume kiu kingi twariete ofisine chetu ara tweterete irio mieri kithomba bitekuya lakini mheshimiwa nyuma ekwanjiro bisukuma bweya Murungu no atharima mya Murungu emebango yawe CS urakunekero mantu gatwiki muchoro mheshimiwa thai mheshimiwa eturorio mbwana chimwe bili twariaria tukaretero irio akiaria na kari mwanya Fred Murikira ngoro no kuromerete mutarata yo na bobe krobi no mbecha kwithira kuria kariba kumba kwithwa githimori ngwa Mporo pa kiringa kura kire kithirano ke mokongirire 27 pa kiwa Mporo wa Bori na ichomete bora komba na nkelo ke kithimio tira kariba na mirandi ya witi na mbere ambira 2027 arenda bumuikie ngoe maendeleo na bila kwenda bumutalila 2027 arenda utalilo maendeleo utebingi no tukira kiombe kio kuria Tiganisti i maendeleo reka story inge na sarakasi ongo cia Nairobi na ciaku tukathura muntu ruareta Nairobi miaka 5 ate tutethia lakini tugia kuthura muntu akona kanya ku ya groundina na atuma antu bae baikira stima na barabara na ambi bonde kureka riu Mporo ambira atalilo ngoi ciawe cionthe no tutita la ruari lakini chirio weta mweroke ni turutite ngoi weta kirima iturutite ngoi weta mukwani turutite ngoi na kengo ichi danto anduru ciekuo angele ikuo Karama ikuo tweta etango isa sindrie furi turana njira wacha manene ona metho akabobotiani kirangano mbecha kwithetariria barabara kathumba Mporo wa Bori tetanambira kumba kwitha kibwithe ndene wondi Karamana wondi ingi cionthe barabara cietu cia Karama ibukona barabara ekuma kwangera kwina marwandra ura mwaka ici ulwe turai mathakene actually uti barabara yario Mporo wa miturire inya thaitu kwaria batu itwitete mula lakini tutina obwana tutwarumiria ngari kwangera au ire na maswa barabara ire Karama baranga karachi barabara ire miro lakini thai ni thuki akwenda kwa thai na kaliuoka kiumia kika na kiu kingi twekurenge tumebite renge mwaka ikinyona ara karachi na ekero mara na drainage ni akinyangwa kenda muntu Karama atasumbuke te barabara twara irie baranga uru mwera okeni ikiamuti utikirira ikaena mwaka mukwani
nara mukwani mheshimiwa ere akurima barabara urira MP ura ire 2017 aitare omirima miaka 5 na achoka amiruta ki program wekera ko twika mheshimiwa ake yate umeona ki list yekera miaka ile kuluka mheshimiwa ka chiuma kia michoke ki program na rware to kwani na babue machini chie barabara ni chiko cha mto mukwani thaika kutheka no twetara mutu taito cia karama mheshimiwa aciandamite thi kwa nthi kenda mundo uyu wetu yona value mtu naye tamba kiniara na kataito kawe akaromba loan yangiria na akanjire biashara akare ampala wena taito wena dhamana na wena utonga nyumba mheshimiwa achiumite tukiwa tunya 27 at least twetha turu chumie to karama aithe na taito nyumba yake lo imporo na kuomba kana poro na kuomba kana te kuomba poro na kuomba kana te kuomba poro na kuomba poro asante sana amuthia kariba bethera baikawira ne bakomba kwithira bakithura mporo wa buri kire kithurano ke mwaka ngiri 2027 kumaniano ritinkoibwawe ndambira mheshimiwa mporo atia ndambira mheshimiwa mporo na kuomba nditamwire ibo mwendete mwire mukaritie na utongoria tiania boya ndira wa muthura ringi 2027 ndira wa muthura ringi 2027 ni anjara bukathura mheshimiwa Ripoti Meru TV kumatia ni Betanda Msimuturia Wadhirinja Mutegeri gukinyira uno tugwikira gatanta nteto chieto chia Meru TV ro kere nkethera ngicokagira na mantu uraja kari ro kere kine katheti chieto ndena katheti The Daily Nation na ngoroki katheti ya The Standard.